Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biyake kima mwanchi umurigeria bigita Kisii and Ndizi TV na ndito gukwarigania asentunda ya gatatu imeyo murubirio wensa kia bona mambia mwanchi umurigeria na kumanya bukarenga omugeni tobere kabukirana ase studio enda sigekege kiribosyo tobe tukumira na nere tobe tugusanga amangi kundo mwanchi umurigeria gukwarigani bene bagendera gusanga aso murubirio iganyura na bakanda gutubwate astinse mochi che mitandao Asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wego sangana intukirengali kiabo wetrasi namba yesime ya 0792192834. Kulende tiangirili bageli gali abene kwaligania mugeni ase studio atumanye na kiakoruka karibu sana. Wakire bia. Ngake kwa okire. Bia watu okire. Aha. Ensa kirende ndo jingo sawa kekare. Kabisa. Karibu sana se studio. Nimetenga abantu abangi mbako manyete isko gari kurende na baranyare ngomugeni na roberi kawo tune ime labo kumanyanga kyokuro kwa nendenga yokurukurwa. Marieta Steve Arika. Omuyuru nyamagwa. Kirera location. Ni Ibeno ward. Okay. Igondo muntu wako wabantu Ibeno. Karibu sana se studio. Tobe tugusanga no mwanchu muriere nimetenga ase ekakimya kitato ase Ndizi yabeteke gochaka omo MCA Steve Arika obero igwini ncho sana gocha segeta seniki gachinga kitabere to komorangeria oikabe kago ikirana na kikegera to irali bageri galia bene kumwarigana naenda ase studio kira twero verite gocha gosieka egeta seniki iga abekago tumanyanga kiabere kago interact na bakoli mirimo Ndizi TV impact Ndizi TV yaberiga 40 asense meri ward Ibeno nimetenga obere kago tware miroberi menga se ward area tarira isitariba MCA bonsi okonyoranga bakorangeria chinyumba cyobora rego chikokora coverage ya sense meri lakini sense moya yobera somo stadium mutu ngo interact yale na baralisko gari igonto kanitie gosanga experience kiaye munabirika gochaga igase studio ngaki kiabere Mheshimiwa karibu sana se studio tobeto gosanga no mwanchi omurigeria matinga nobe gokuinyera chinga kikwabere ko gochaga iga asegeta seni kwabere ko gokwanera magendero korwa se ward area ya Ibeno kero kendenga impact kiria bere ke go create sense media siasa This TV gwansango bakiranga biyamono ase okogende myaka 3 kya unaona wakwanire ngo kora siekake amashabiki n'abategereri wabakire mustuko akindi no kurata ngo kurera n'imirango akaiga mo improve technology na bintu binde mwabudite machine kabisa igo nenche kubakira mbiyemono tuatarire nainu bakie yonsi taraba mugambi bakekerondo mugambi gocha mare Ndizi TV manyite ward Ibeno bakabande bakaganga Ibeno no Ndizi TV gotangasa korwa katika obasemi mwaira abantu bandi bayiteira bachagete Ndizi TV mubwati wegimelia karurana ndagenda sande ogenda directors bali abandi bara America atemire kureira bantu bakororo andi inero ubwanjani no buya bwa kogendera kera celebrations chikoba chandis bakuru America bachagaiga baikaransa basanga barigento keringa back to the community igo ko basabarendi no go basika temporary basika ebirengeri biribiya
nako give back to the community kiagera nentu no mugusie kerto bate asto gukwana kureke Gusii monginore ko mugakoreka nenchira ya munande yo kolinda ike Gusii yeito gose ekari che gusuda maduni yeito iko ndogo tebanga Ndizi nekoleta mabe amanga maya noro yakolire nainde bono guchaka mambinde rero konyora abantu bonekera mwara asiekire rero konyora nga abantu banganine kimwe affected yaro omote turi kunyara konyopimo botambe karoti nini nyoyori omanyikorora nga nakyo tambe tangana logo saba nero ikiagera terigo siekanga ne mechando yacha logo sieka kolinga yaya kora imburu mole bintu bire bitatu na kora bintu binde yino gotebanga abumbuya yari gotoka nga nokshone asbacha kuba wale bintu gochia kangana itotebanga keke korekana ikiagera rotinga Onich kamera joka endete yire ya beinse. Nainu buna Ndizi babegete biega mbiya mole. Iga no batenda. Agata director siga. Kenderera nande congratulations directors baito abare Kenya na balesco. Kolengere tali bintu bya bolete ba koraria. Kolengere ringatiga tobe ke obisi asaba Gusii ba kwanira ayo na maskani amanene. Okay, asante sana mabono na kiombere to murai kwa bere ko gotobo semeria emambe abono iga. Kirikenda yo monyene buno mheshimiwa Steve Arika ngaki Ndizi yabereke gukwaga chakuru konyoro taraba ko goswa asoborai. Umete Ndizi ne once tarinche beke kwagacha. Kwagacha pake community. Koruku Ndizi. Ndizi kwanza neke malia kemo umugusie genete. Litoke linyene. Wala litoke li balia ni none wali. Kera bakubolinga litoke li na kirire na kamerike gotoka Gusii. Komenta se litoke lio. Kwamanya konyora nanda sinaro abantu bagotegerera kuru litoke. Bono yama utoka na Steve Arika ubagocha selitoke Ndizi bakwana korwo yekogera opsi itogere mobile kora matanga na obisiere kolenze kiriri kyomote noore konde Ndizi bono opsi Ibeno no eregaiga igo ubwanchani bolia na goche kenyoro kote yabante gente kyaro sigo gose pale yitraba usigente kitenkiraba ekero mundu akotenga para teraba taliga kwangete iga gwanchete utegeto change iga kero kurusuguri goso tali goro mobe umuntu iga gwanchete no jengo gokande kero mundu akotenga Ndizi TV bara ntomugana nga pale yiga teraba ekero kene teraba parentiri uko ba congratulations inga asoko tarakabisha gose kumanya na hindi nkora akonya bire ekiribu kiringo kerole basabane ne bawo kwatenga ngitiri budget ke bantu komana bale iko nekotebanga nanche una Steve Arika yankonyire mashabiki amange idenchire yamunande yo wikira abantu tucha wakira muntu simye mwereze bono ga abantu bategerera Ndizi TV ni chiribu o komenta bara online akogenda 1 point bon bantaba to ko barangiri mukutana bwonsi obaerese nande bakonyole message ondo gwetolete bolere ondole mugondo ndogotole chaye igo nenchereye menene Ndizi TV abeire egokonya kero montasirire gukwana mole ekere mbule guchikotwa ekere ngaseti ngikero ebintu nebinge Ndizi TV yankonyire personally nande yankonyire omwana inchi taririeta nogotenga bali baro chinkoro babwate ne chingiya
Kiagera nane director ako tebanga Steve Arika TV. Gosemora TV. Lakini bakaranga tigabaligieta yoko promote yo Gusii ne kalija yo Gusii. Wano ga kyuni bitu nebyo. Itari abantu nga terengereti monyene igarengereti ekalija yo Gusii. Kiagera na inuna mreika kwaro cheri na chitarinde kerkwalo ko sa studio. Olio kwara tia kagenda sande na mwachito bwaka no kwari biya akakwari na yo kagenda. Obede ndor kasi rege tarinche dare. Ndor kasi ewan. Ekira gocha andi ngobelia ere ya maskan. Bono no ole nandi gwatabirie mashaki ngaya kora sekatorake. Nandi nkyotegete ntuna mwanya bantu. Kiagera kanga abande ukwalgo chikoti unyolete iyo. Ngaya ngeli gesiegete. Lakini wano watu prepare to barai. Wa prepare mashabiki n'abantu baitonga ki Ndizi TV korate denere asama tukramage. Yeko geronye nonde nyino muntu gwate nkolembe kanga bono mwasiegete bali miesimi bono turiko koraki turiko monyora igo ko batenga pongesi ekero gosomi muntu gusenkuru ensakia ikimese kiri abantu bagotegerera tari bagotegerera sera usasomo amaso ogosomi kuri mukurwa igo muri abali mwabaya mogosomia abantu abantari baigwa ekogeranga igento turamisi pono no basemi bwino una Ndizi TV tetigana ndende ngote directors mbairege kamono alonyala abantu banganyire bango igwango bane kenga twabere tokwirana mukwirana asembeo ne akende classic na roso ko modify usigo kora bonchore di bondo bia ne anjeri nyindi mwalenga babe mbora kanga mwatamanga moyo muligosieka aheka kabisa. Miti Steve akero korora barali bali skogali maybe obwate event maybe ngosemiora abantu nga monomona mangana yobo chino osasinse moya magendrase wodeli ya Ibeno ekero korora nga abarali bandizi bakiranire gali ya sense bili wasekera batarikirana nga kyayo monyene kwali kuiba ya maite Ndizi ne brand ekero tarara hukumanga ki rahukunga nakibataraika lakini rindi mbara bango bagwikeli muri konyorwa mangana each program nega subna wana kero tobate mirobelio Ibeno ngocha bare story banyoriro tali bakubwata maite studio chinde chiro konyora cameraman ira bamonte cameraman yaro abate camera nene lakini news yinkwanya konyora lakini yaba kera bachire na ndeke bwanguli tukerio bali ko kanyabe history kera baro kolege nterero bada matukata igomba bwate kedunga updated asoko veka information especially na wana ndeke to abachire celebrations this name ya lenge live yani ego kolentera igintu kirige kolekana ikiro chikaine baka bali nyumba baka bali chinyagitari Erkendo mheshimiwa no inyore chi project kwa bete kokubweterana na Ndizi TV ya sensemeri ya Ibeno kwanso maite ne bwata baki mupira by the way Kikuyombero Ndizi FC na ndemba bwate igintu gikorukwa nateba obo mu bwabararia
konyora omonto korundi Ndizi TV babwateranete ne TV ende bagachorana bari bare the best bamanya korosia etimu y'abararia yachire Ibeno yarakire stadium igo Ndizi teringa yabwate ng'abarari boka bamaete koraria yabwate bake talent nochire neni kisauti chenu chio talent nochire kwanyora ng'a uburandia baro batore kire kuru Ndizi yagi baro mwakonyire kwiro bugambi buna Steve kiagerekero gotebinti kiakolekanire epipiri ngotebere ng'abantu bane bagusirigwa singincho gutamanya ubumanyi obu mwabalentire amatera mwatereire abantu okorandi mwarandeire abantu ogosomia igoro ya obosafi amang'ana ya matemu disinere nere yemebeko egotwara first aid information kila mutemu asoka gwetera chiskuru yaranga naki bolendi bole nagweta naria salitia sebinyoro norongotego yarenge igo is around 99%. Okay. Yeah. Mbiyabona sana mwanchi muri ya bigaseni kya Ndizi TV nigotogendete gusanga imiyo murubiri obwensa kya bono mambia stogendete gusanga no mheshimiwa Steve Arika korwa ase ward area ya Ibeno yogendete gutumanya amangi anene kubwaterana korwa sensemeri yo ward area Ibeno kubwatani gitaseni kya Ndizi TV aso bokoreri bwaye akora ase semeria akorinde mwanchi muri ndete gukunyira nga chingaki mheshimiwa beteka gwikirana ase studio matukalia maiga umurubiri bwensake nigo liko bagukoragwa nere sara nyarangiyo chita na baigo Brighton Makoli abona bo bantabatanga ni babeta bakumwarigania ase studio nende nigo toko bagokera emambe ya bono iga ekiageranga nigo babere bagotoereria egetekyo gwikira bono iga ase tuwabeire togo ikirego Brighton Makoli na baiba sara nyarangiyo chita and Simole, we salute you this morning. Asemere mimi ya mwabeire mogo chakia. Akondere stiwe kero kurigereria. Asensemeri ya manganari getobo cheno. Ibintu nebinge kwabere ko gukora ase ward area ya Ibeno. Andetali abantu bonsi orabe ko wekera ndo kwabere ko gutumika chinyumba cyubarari kero kende ekero kwari kubika manganari teneni ya CCTV maybe impact kiyabe tega kolenda asa abantu sasa bamenye biri be ward ya Ibeno. Kwanza ndara wanserio ase barari abwate abensakia ekero basigete kurundizi tari bituma bachete kuburuga kabisa ale bachete kugenda rioboraria onye tari Ndizi arengo ekaba orokia ngambanyarete abara bakarasu kake gokiriti bibaga kabisa kagere kero kwa Ndizi teringa ya kogecha ngurasko ujazani chonyoro para kabisa Ndizi yokisikuri kana batenga isikuri kumugano barenga ya batorekire barenga banyorira ubugambi barenga barura abanyorira nchigasi chindi barenga barura Kenya bayidru America n'umugano kabisa ya sama ngana yo bacheni unabona Ibeno kumbate kali inye kubate nyamaningo dispensary kubate nyamawa kubate rikindo nene leo ko Ibeno asichiganye Ndizi yaba chitari chance kubata rete alancho amanyira bananchi barura maoni nchigenderete ko ba improve dikatingo tabanga Ibeno twa kurira magenda Ibeno ntora kora kende tora kora kende ntora ikasi totangite bon toya we are not developed, we are developing. Yeah. Lakini kero kombe umheshimiwa korengane nechi ward chinde by the way engakinere kwaretete I think negitanda asenya gitari kyarenge modern sana metinye gitari kyeli batiningi nyotinge gitanda ngeroro kwaretete kuro chinse chiri cyangumbo kora kwanera ngo by the project iyo No, project no
Nyeri ya ringe nabona kurungu twara benefitiri abasongo bari bacite samana y'abasobati gupima sarko cancer baswati bangi bakana gupima cancer abataba gupimwa wetira bawate method y'ebunduki bakugobe kera bagupima lakini barabwo bagacha n'iki machine uwepima yo monyene waenda kwanyora report bali ba oborere kanya bwachakire bande barwari kubabwenire nande nabandi bagende tukurwari kubakabona ba kurenda bakabona oyo rentete getanda korwa esira nyankira no mu byaro nyamaba omanyita kinsi cya maiko na kabero munyagitari nandi nawate kambani kwa sitanda nero wano gale ko give back to the community na ete nyamaba dispensary Ibeno na nyete kama ni na nyete Kisii General Hospital na nyete ni ya bono konyara bune bitanda bijana na konyara na murwiri gochipo rwara bakaike twangukeni na omega sinyikari nende na to promise tingo tutomera microscope chopima marwairi iko wetera ande Ndizi TV krea vegete news gali ngungu da bakakire to kontenga kai na harali demiro birimbu yiri ngo boli ngo bakire simya na harali Ndizi TV na harali ya iko bono ekeraro na bate betenga aya bona nikikemize microscope na tomete gratama ekitari bagateba kiro kikobe kwestema nande tu processing kire gocha ikona kirabate nga Ndizi TV yarabikire message ya sanyinge ni eria abantu bone bachikoro ngokuya Ndizi TV na lekere agirate banga bayiriri bwangu Kiera buna bono segweta buna bana Arika tobote na request kidigwe kuna chitire dispensary no aba sakia Ndizi balengi babigite kwetu na manyitari iko asensemo yo botenu manyitari buna bana sikogenda Ibeno hospital search center nagende te kwagacho KMTC Ndizi TV chusi njatangasa na Mheshimiwa Zairi Janda member of parliament ya Nyaribari Chache na tuma Nairobi principal ya Kisii tukomera na committee ya CDF management council tukaranta na stakeholders wiki nyoro agatebanga asebintu bya kwa mbere bya KMTC Ibeno korosiwere obekire a committee ya rosibu ya county igwirwe igimero bilingo so eregere KMTC chake na mangana yu na begeto Ndizi iko nige tukende Ndizi TV yatakonyere ratebe ngokipu record history kegera bono ekina kwane tentara boli chikora na bomo tabo chache kina ndaro lengeri ndobisi inkire kiya kolekanire kirike faranyara kolekana ikegera nebintu bine ko bire YouTube Ndizi da bokwenda origere video yose no kwateki no biri iko nande mbia mono ngotokipu more history onde kwangene tabantu no choba bekire umba connectere mfrechi mutaku gora mabere mwae kama ndo tenga mabere ai watu bekire tagocha twanya korona kabisa iko kutene bikimo konya na ande muguchi konya buchimutu kera bune bwana vile record mundra ba kolfa na kikia tangastu
Steve atitaga tondio muno studio ngiakorire aha igasenchere mugosa sencherende Ndizi yaberige kubakonya ko keep records kero kende Steve metasama tukamange by the way nkwara bete kogochige sigeta seniki Ndizi TV kero kende nke improve ti obwa matebwago naba MCA bandi gusinaba raibande usinaba menyi korwa sorgo korwa busi enekene yekogera no nekero to about the celebrations no ni yo mugabana sibala uchabari nandi ba beka eyemo asayemo na interview to about last year nobody tari wanto ora vale babole ka 1 2 taranya tora Igo obvio bonke que aba dona ba la by the way chinkoro cha directors from chinjachire nabantu babeira bari kurwana obo kabisa tigando example ye manager konya manager yo konya olegeka akaragenda nerega ataka sabanga ngalibaga dachikora kora kabisa Anyo sabalibaga andi na role program asendisiti akaira na bado yagocha o sabalibaga ndagenda dega sia lakini na indi kuna mara gochari onyo tiete ani kwira na ra kole program Ndizi onye director mbala babe go baba teba ngote kwasa betiri babo chokole nze na ninki kujo kuwe onye nere no mobole gago teba nga je na rweta bunki mo ko ngera na ndiri bale kabisa iko bantu aitere Ndizi TV usako balegeria tawale abantu bari discipline babwate uwanjani iko nikiyoka atuto singa Ndizi TV nekonye Kergendo gocha kwa goga igangwa beta ko gosegeta na barabo abarai bandi sko gali na barabo bakaigo bakatwara umuntu soli poko tema gocha Ndizi TV abulinde yako garamanyite abantu nkurabori bare bakiri cyata stiveka abamsi abange bakira aba jumbe bakirega mugabana mwamotiri even the president kekera yarengi Ibeno Ndizi no yarengi kabisa Toma eteri news chiramara kabere ndiro monta au kwa news boeteri station yene na ndire ere ya direct nero ngutoma yarengi abara dibai tukeras ekero kurigereria chi station echiga chike Gusii and Ndizi TV ere moyabo kero kinde ngaki kwabeire koko gokero obukoreri bwaye maita bantu mbanchete babate program yige korito chingige kero chomo Gusii commentain no ni abanda ba ukimno twatire tichito lakini obo Gusii konyora barari bandi TV yo ruamba serore konyonja soe orokia bantu enakiyarenige ebitari bintu bireraisi andi ebinge twara kubinyora Ndizi ogocha nanata mangana itsen natebanga Ndizi TV kere all around 99%. 99%. 99%. Yekogera abandi Ndizi TV tari yarengo konya elieta bakari manyekana wadu wai iko bari baro bakorete gasi ekiagera kero kwa bekire na bono
aros ke posta ngojane Ndizi. Anto tengan tu tokotegerena tokore kurumbi. Bale kombolinga abunga yi. Okay, ndaitura bwatiraga butora soso mutimo komke igo tosio michiduka ke igo to koirana nto beto gusanga mange mbia muno sano mwanchu murigeria nigo toka nto gusanga miyo murubiri winsa ke bono mambia stoka nto gusanga no mwishimiwa Steve Arika kurwase ward area ya Ibeno chinga kyagendete gotumanya amange igoro yichinga kyabereka gukirana gasi kitaseni kya Ndizi TV no ubuya bwaye na kibwabere bokumwagacha asensemo ya gisiasa na magendero asorgongorwa gusikondo mwanchu muriria tetoso asomutimo komke igo toskatanyegera ngwira ntarasege keke kirobosio elinde tobeto gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia. Okay, nigo togosoma kurase gitabu y'abakorinto yeritangani isato osoma kwaye isano na isato nabo igo oyo gosimeka na oyo kubeka amache nigo barenganitie na kira omonto na nyore engere yaye korengana buna emirimo yaye ere. Ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia. Ayumuremyi giata kurwaro gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imeyumu chobosongo asamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited Growing Healthier Future One Harvest at a Time. Ne ano muna w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregeseri na munwa no mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende RBA and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo watire Mama Tefi mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka ehoda ya olero Mama Tefi mitumba bells abiro kama Mama Tefi mitumba bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome.
gochakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Sales Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
mbia mono sana mwanchu muligire nende to kwarigania asentu ndayo moelio chinga kitogante gusanga imeyo morubiri obwensa kia bono mambia asitogendete gusanga no mheshimiwa Steve Arika yogendete gotosemia emambia ya bono igo mwanchu muliango kunyoria ngana bokende gusanga na intwe wetera sensemeri mitandao sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net boigona bugusanga na intwe ekerengereri kiago emambia ya bono igambia mono sana asibali mugendete gusanga na intwe na boigokorwa ebirengeri bino emambia mono iga anene asensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital ekerondo chenga David korochinsemo chirichanya mataro atabanga mheshimiwa Steve Arika ngwete ngamanga na yumbi yako ya choka mbia mona sana kerondo chenga ensemo ya ye Ruth korochinsemo chirichia Gulf agotabanga no tore amo asumuro bili bwensa kiabono mambia Rafael Very Love agotabanga tuko pamoja Honorable Julius Musumba agotabanga pamoja kurwa amakara to settlement scheme Nyamira County na baigo asensemeria Zakari Jessa agotabanga live from Ruai Nairobi big to family Nancy Kemto na watu wote karibu ndani embori ya mosensema agatebanga notore amo no mheshimiwa Steve Arika leader mose no agendete kubwatia omorovelio obwensakia obono mambia mbia mono sana asibali mugendete gusanga nintu nabo igokolika ujumbe chaina tocha sensemo yago mheshimiwa akirikende na kioro chenga Ndizi TV yaberege kwagacha siasa chorongorwa Gusii Molembe Ndizi TV story te yanya gukora igutumania abantu ase siasa onye wateba Steve no mube bakole story na Steve igo akoli Steve bamburi yateba no mube na yangu kwana kitu korokana balance story Pericole ranseme. Emo, ya kanga kwanya kunga ilukoti. Nyanya koirwa. Na inde akatora upana director ya dengi chare. Tu melanete babwate birenga biya. Igate bete Steve igotore America studio tari banye bigete nyebate nengi nobo lika abana banka buna ba freedom mura na baigo ekogera ande tinga gento kiyo kenene turaro America tuchikorigia profit Kenya but kimwanya abantu nakwikirania abantu bagikaransa ni director chine bagateva inkitura kole kubika bagusiamo negesabu komite nyugo Gusii karana abantu bameni nande jara dikone bayi director chinde asekerengera mwabate nikia na le musika gekekene ite bintu tumashina le chitakurwa togende mote kogera iganga yabo kernamo tegabata na bante bati none kero umwako kwera kuba kuri nendege kuba America kujaga taringa kuba ebese yoka gutumie ndege kujaga kuba omoyo ninchira yamo bale kukipa community story Gusii na kulika abana ba Gusii ikyagera mono na ba Gusii na ndikuze kwana iko gutware kerengeri kiyokanga inkitorae abakenya ba Gusii baito igatomenti niki Gusii igo nande ba inikari chiri abana gusomeke Gusii yana matekero someke Gusii
si asinara uchukua kwa nikiusi kabisa igo niyo ninchira ya mwa communication na ndi kwerwa uchaga kiagera konyora kurgeito kusikali na benefit enyomba manyumba na benefit bantu bakuru bantu simba benefit kabisa eyene institution nene kima ekere kwani si ke 25 seconds uwafa kebani lakini basta bana asingi nje sababu tariko nyare kana chitatangike no ine bank achokonya chikoro chibesa mono korate wawenga we apologize ko ba services kwanyora no nyine Kenya power estima kurikiri we apologize ndiko ba services for the maintenance na bakubate birede apologize so gusieka kiagera keraba gutumania ego is one way you apologize kabisa bakubate wala mbaira eka because studio nekoni nande esababu ende mon studio ende tri wakaikwa ekerere yemo iskurge ria ekerere yemo bantu bakwenina ubakomentera kabisa nani go contribute ira se competition oyo nata que te comento mukara oyo nata que te go koiranga kwa beire gaiga akonyorero hijo vinto ne vinge nakina te bana kera bono ya sikiru temporal nari na imbaro chaparanga nakia pantanga ya go directors no wa feeling no gendigeka maintaining during giving back to the community. Kalau kali itu aku back to the community, tu balik kan itu kira nama tabang di kawan di baru sih stress. Kira mana kira materi materi, kira musik pun dibuat lagi. That's entertainment. Ikiagera kero kuwokitiri mwaho tetegetunye kugora band no wokitiri etevioka wabekandi kono yanya kurantira okay biasana sensemeyo go na sabana siasa bange imaitenga batabawe bakunwinga nekia kwa kogera ya kwanyira kuru mujumbo ito kishuwane zaizianda kianera mujumbo nenche mugabana simbarati kirite marakore story chabo chiminge kabisa no inecha museneta makorire chimugiwe ni metonya makorire MCA Bangebe County na international store more especially when ambassador America Kariaringa nero nanyiruche mwanyiwa kabisa igo ngore afete igo no botevinga na ni mwana mede kera mujemo banki ke mu sibere torati mokake igo kurwa screen okay nkonyorore nga maybe chinsa chinde nabera kobera konkorangiria abantu baibe no kubalentamo twale usine barasa obarangiria obakwanere kero kende kero kwabere ko wocha se Ndizi TV ngora aboli barama boli ngekinga kigeko kolekana ekinga kikyabere kego ikirana asensemo yago ngakiyabere kego konya gabo no mbija ino matabangi utawata maswali
Kawaigo. Au kana tujika jinsa jinda kerato kwanga kuja. Taki ngato kwanje ndio ngaki. Nkina ngiba chikobori rero. Sekera bantu bagwa kesiri. Sekera bantu bagwa kesiri. Nayo monto koranga kwiri. Ekigaba tebi nekene. Kibulimo. Nandi bantu bandi tuchakonyora kiro muntu. Ekebono kwa munyore rwete Ndizi TV. Konyora ali misi. Kama tegeni swali kwa embolia. Na kwa umkwalira ndiye. Kusoko tengi kanya na kigenchande. Okay. Tobi tokorora ensemonero rasensemo ya magenderero kero nabetengo muri kero nabetengo ikira nagali ase ese ward area Ibeno kwa batomoro beli go kumurikira scorecard ya magenderero rasensemo yobo chino bantu babete bagotwara obwo bekera mwari gutara n'abantu bali gali babete bagotwara obwo banga nkibarache ko babako boli tokaranga yo monyene nko bite ko gwesoke ko baboli ngamba obwo tibetiwe se nonyorete ensemo yo mugano yo scorecard batete ani bakangambia mono Ibeno nere yabo ya choletwe ase programa ngana scorecard nandi program and no mwarenga una Ndizi TV and mwenye bita iko na enology nga ini one week so na nje kuchinde komisi ngaki mate ndo no scorecard ona liwati tilitanga ni oboba mbwalengo muntu swali kichikoboliwa ati unaona baeta na mninge ntokegenda zote thinking about Ndizi TV bantu banyalete message nande bagende tekonyora ikogera abantu bagotebanga information is power information is power utanyoleti amangana ikoturanyora chinguru igo chinguru igo chikurukuru samangana namangana yu kunyora goetera Ndizi TV igo rocha tore igo information kabisa ekero kuri lekero Ndizi TV maybe ego ikira nagali ase binyoro mo especially ase ward ya Ibeno nko improve ra sobo koreri bwago maybe ngo chire kwali ere kigakero kitinda bango ikira nibuya ekiga nimbonete gonchereri abantu mbaroro baganitia match abantu mbaroro baganite chipara nakina teba ekero mpako tekitora para teringa ga kwangete ga kwanchite atekitwa on torange Ndizi TV tebwadi nganyale benere kobolia iyo pare story atranda teringa nande kera goche Ibeno ngabika bantebi gocho yanga tegu story Ibeno tekina kikere usebango tebi bantu ara mikireka iko nande mbale bantu bagotetea umwana inchi kabisa kegera umwana inchi nawe ora betekero murayo kigera mukire kuru tatigarende enchi konyari bambura director sara chora to mutinyo yose raise kwanja maintenance vale konyora banye kotabukyo mwaka banye kole chanwa kagera bone imijigana litugwade December imijigana lire December bana bakorera matemu gucyari basoka kabisa kagera banyisukiye January tora serekea mutinyo yo December hamo kagera nari tuna bana mutinyo yo Reshina nane tenyo komina limo nimbwate obagenyo mune korokwa musikera era muri ngano akanya ntura tukabate
mugabana simbarage Yo bare wancha barasuke. Thanksgiving mugabana simbarage ndabona material na metrikiro yeah deputy patrida asenze media odiem to what the medical camp arishina tisa panta tabarwari gwe amaiso amaino amato aya ntubate kuburku mwana Yesu Kristo kabisa tubate gosherekeo mwaka moye Palu kwanto kole pati ya anniversary mwaka kwa era December nguru January I think director makonsidegiti Mbiya soko tumanyango siya kamone lakini bachenje birengeri yo tegere no yo maiche kubo tegere ni naki lakini zende mlima itenga tari decision yo monto yo limate mwikaransire matene mogo chinchimai na inchi kwa niaba ya mashauri kwa niaba ya marai na gongo tebana ya ategure kogera kegere yiga bonega pambinde November yeah just 2 months kabisa ona okay kogera ranyora Bosenya bana babungire skuru na kwae bana bakata matem kegera bana merote kwa fotna ni chikaton no ino Bosenya bono ko de bale skuru bana ko matem bana nyoro buya wandi city nai kabisa kegera studio nerone mati banyero sitirende tuanjere tu manzi sustiko mwaka kigazo kuchikora bana barumna kuranyore tubagete sabo mutenyo ikominarimo egere bayimburugu balente new machines bagenda mwaka mu gihugu kigachaka etoke kirigento munyakire lakini chiza chinde no tuba consider ni bakonyara musya maintenance yende chanwa ekonyara kanikegara the request okay bien sana mheshimiwa nkyora kwanere tobeto ukwanera isiko gari maybe nkyora bogo kwanera reception yakero goswaga igase Ndizi TV ngakyoko yerorere mate kutembea kwingi ndio kujua mimi kabisa igengo tenga directors wande batari mpaka akize chama iko mbama nyite customer care kabisa international ibina bagutara n'ikindege reception ibanye begete international kegera security number 1 na rokoromera guacha omanya konyoro murangu onde kitiago tambokia kwanyore reception ibiro bono obiri ni TV no eruganyirite kabisa amachinaro kerugeto nyamache wacha sine carpet vekire I think yes obumwanya bantu matanga musigari kariko gosachi nyoko kubekire bintu wate machine automatically weta ya gosachi automatic kabisa yamba ino mate no nino karamanda ngocha ngocha na wale kera mate ngwaso ngocha asaya kabisa Yes, ya umbiere na ndingo tabanga ngosa nara ikogera ina managers robot of say ba comunica digital kigera jobs ningo banyara
kuranyore ye manager ase bali bateni Agni a minute obviously manager igirare yakunya kumonte vito kabisa. Okay. Ndo chega chiga kitogenda kujya kwa table baga utusikere chinga ikorende mheshimiwa nabo kwereri bageri gali abene kwane no momenyuri ubwe wodi ya Ibeno otumanyenga nara yali obarobirite asogocha gwikirania ase abamenyi ba Ibeno no bakorobiri kotagitembakirania ichikori bateba tokara public position kegara kuna bono mtu watu mkutano kwa stakeholders wote kile sector ndio represented ayo mwana mbole tinganya kitali nero ya prosuni kwa itanya koera nditanya gochako kama te gochako ndite koera ale machire mwanyibikira se public participation mate baba nyene chipara chikenda tekorosiwa chiya watu butamu chiere bune yari onsocho era kugenda likendo era gwetana kirira kanza maika ya bite bache trustia bache tinja sukiwocha itrenjaba lakini korosiwa asensemi ye chipara nero ibote michando mne ya sabu kiboro president ya promiseti mheshimiwa wetu Saidi jana na watu chipe mangane palivyo kanyara sia watu tukanu tenda limingo kwa kweli watu bata bitirinde era kwa first aid ene asia sarikire monera rosibo tuganyerera ira niko kabisa para na kurunya soko kabusi material nera se programu yerami wita mheshimiwa wakero mheshimiwa wito zechanda tuwaterandete amatabi para kugenda ubwari na lasati kwa chilo kugenda nyankoro nechi nyinge ndirikunya kukwana ama ndirikunya magendero tutaraisa nikana hotenga wekate kabisa mangana KMTC arento to goba bantu baibeni nanya kwanira baka naigore bank account agenda tukubwati torale na KMTC riboche ibeno bantu mbaro bagati tichinyomba ibegweti skuru ngochere wana bagataka kere besawa wade babegeto bakanyakere sawa igo nani ko bakteri nga tigato skabarayi kira bachore kabisa kiro murai namanye tikure titu aboreti miaka 5 neri chikondi anchira netinge miaka 5 kabe konyara wa qualification onye koko para ko ikoko onye to konyara ko para no ya gukomi to konyara kabisa igo no gote abantu nga baterani ane to igwana netinga abantu mbaro akure wodi de bacho sere bantu chibodi igo nakinga tebanga bane babolo tingo estima kubatera pere mheshimiwa wetu Zaidi janda imeteba tuseme hivyo kwangoiga kima mwanasima kutakani tupatikira usigu orosikire ni bintu bono njentenga na kurire para kirikoera kabisa because na kwanye bekomuchanga ande mabi obekera netekitena maintenance is para nchiro state maintenance nchiro chinchire program mangana ichinya gitari instrumete mangana yebitacho amache ball itagenda zete yekogera ntwachore tutuchwa kachinko bi gage town kabisa tokolera aba
ade tari togo koranga to choro 2027 togo kora na turuo kwanto wanyele mkima kabisa 2027 tulikuwa monto na Steve Munga mheshimiwa Chanda na Munga gavana Simbarati na Munga hii tukikuwa na bikora byao okubote y'umuntu nka kigato cyo Steve abatebindagira ngo cyakora kabisa igo tosugumete tonyole bintu byokoragana akorike abantu baitongo batebya abantu bateze kunyo batangasire bakorike ntari gutangaza ano mishimwe cyara daigo tangaza tikikiri ibi gutangaza cyake gutangaza rotse pale abantu bakwera boisanekire kabisa we are developing ntura ikasto yake kubanga twakorire onye ni Ibeno what Ibeno kuchigwe kwana yoka kabisa igwe kwana n'ibintu byako onye ne constituency ya Nyaribari chache ni kwani yoka kiagera kando n'abantu bakorora ibintu bibike ndotemo mheshimiwa Amachararwa na Miambiri bintu bimbiri pache kabisa uno machere chingende gakogenda kwetero busani lakini main budget ya constituency nere maintain yanengo kolera magana atavaro yako garariba kunyago stadium moyo mubi wanyora bakana ino yukubege topisi ongainekire ochori roborai ngosoka kagi uliota kobegete otakiriri bagi aniko yokuna aya bono watiro lo ko watsi ya hayotina kwesoke urai kuwachori uko bolenda makinga kiri wachori eike abantu ba promoters grandete travel issues yaban kenge batebire forward namangana sport technique twagambire binabone ward abana batukugende ward yane sibene bawakanirwa school science and was sport technique ibere ndo wati sport technique na yenga bi sport technique na aba matabori matoke na kirigindu ngikirane na abanyene bakuburi cyomanyite kerwatebire para nkoroswiri na bago igasiane no kora na ikira assembly yabekere budget na ndendorenga yarosi kasi etari ya moto kabisa no nyindo mugambi Ibeno nonche bono bago sieka na asiri partner kuchibono ko partner tere na TV tote via andongangi kegenda tete ko partner tere abantu ko bolia maswali ngi kegenda tete iko rom jaga kabisa ainda tukutumia rom to agacha tigakira litu ko twatikiri mwake kera yadile tumerana twatebaninga ega sigo ire myaka 5 lakini yeye oyo mebere ngi wakorire kana kwibika bachekani kugenda kagera urayo muri gwe family yes akiro gikengiri kya Steve Arika family ekikiri cy'umwanenji babeiro nindo abande mbaje irage kabisa igo nandi taringa abangete ngambenje bika tokuwatirana asoko semani nabatebani na kira kitoko genda motu okay atimetia sense moye chigosori ngakyaliganitie metingano wanje tamangana alingeti ngoyo matera ya timetie ruse yiga buna abana balesiko ndikeliyo baroberetie noni nganyite nimbate meeting no mheshimiwa Zahiri jana kobekale tournament lero tutware meeting yare kegera na tebetena tebeke tournament ya 3 to 5 million the winning team gerendolenga libagana ichinko beke tournament nga Steve Arika mheshimiwa ubekire Zahiri jana kabisa
gakobeke ye chibesa chibwerete ndole nga ibakobeke tournament team kitogo support kurugo no egere ichiko kapiriana ichichinde ikagera kabekire gakobeke tournament ye subcounty ngima kali bacha chengima ebwate chibode sita ikagera last time twanyote 500,000 kuitire maybe no kina wale baro banyote 2 million nei kabisa nei you want to get kale 3 million and above lakini tete go sawa lakini nina mangana sports kali tramanto na bano twara metino momento apel kabosiari sugumire twa request tiri Nairobi maramange twanyora liru bali wanti no secondary twara mangana yo training mchezo and tokani ministry tipo twanyora official and abana baro bali kwa se budget asensemo ingagera na egere na mangana yo mupira na kende vete Ibeno ntogwati na bangire mirongo y'abantu bandi ko batrain vole fari no coach kiagera na intu bitware abantu bayitikera na nyora na Ibeno ntogwati coach tugwatanye babere vole fari tipo kare Nairobi akintu twara bange because you know like tokota abantu bante miche son tugwate abantu abo train ko ngabo igo anto pugiti abantu bande coach na mangana mupira Torre mangana matera kiegera talent chiga montago tere second or the single kabisa use muminyo kigo so much mupira igona sasa operate tare pero sema ya tradition na promising abatari bache usmeke biegondi usmeke pero Yari kemeninga kirwa gumero kakikyochi machakaricha banguiga bona bocha butano ketete kororwa mbo manyoncho getega okogendo turkuganyanga bono ngalekerenga kiesho ya kwaranga kiego siba mnyete kitanda bakaralire manyoncho ngento ki rwambo ngento ki iko nakonyora naki tukurinde cy'ubusiginto konyora bano rero babusiye tobira basonga no umuntu akonyora umwana umuruta mariyete y'igisongawe kabisa no mwana oyikagaje konyora abahana takonyora yetera neria soko yae no neria kabisa ya igo kire sector kuikatarlenga kwenye bukirere no hanya sema yo randia yo randia barombo tekire kando na development na korane bantu bonchoke ande koranga abarandi na barombo kuruwe no babere swing ekira abushkurwa abushkogende mana ikiagera ikigo tebanga linga arengo ndiro ande ndigenda okay kabisa umurubiri nore gwakwate last year mwishimiwa nginyorete asabana bari kogenda iburu nandi bone iginero satima itigo sede numete no wanjete kunyora magana gukora tubate medical camp tare tubate amatukabiri mu frisha sare tubate mugeni raira morodinga kitike ndroba tare shina nani kabisa tare natista because we are Thanksgiving mood on Thanksgiving yumiga abantu banyora medical camp 29 abatare natista ndi abana bagucho kwarokiwa ndio umwako yo bali to kwarokia because no patina toto kubaira bamenye school yamo baragiriwe nande kerabaro basomi bunki ukwaruka kikero monta yakwero mwana waruka tarima ntingi
Tebe sababu y'okwaruka twaraiga tugenda abantu bakompita abantu basomi abantu basomi batereriwe engeri wikie musiki munenus bakuruo kandi n'amasomo ande twarosi ikiale osi abagisanjo mami barara manenga ya twarogate komo kabisa twasomete komo ibintu bibiri igombi karo kale tisa kuna kuangani na provider me abantu boda boda lero usini valentre service boda boda bitukerio igo kero muntu cha abenefiti kuentere function bitukerio twahambe ni Lions Club pa Nairobi bakorera abantu operations bagobwata maiso sarite gusechinga yakatoboka sikusabura maiso akorerwa sechingi ya Ibeno na abantu ba blood pressure bapimwe maheri nepimi twagambire nomo Kisii General Hospital Dr. Marita the committee Togo partner Ektari Equity Avia Oasis Karachambiri Vision na ende comment na given what diaspora bana babiare ba Ibeno ward kabala bomba kala barolenga Togo partner torole bagende tukubanga medical camp ya bo bagocha gocha lakini barana kitoko partner ya 39 hele togenda igo tishere njigenda asante sana ando chenga smart boy Humphrey Soravia kata from Ibeno ward atanga it is through the commitment of Mheshimiwa Stephen Arika which made the polyester company recently to rank as #1. The projects Mheshimiwa has initiated has proven him to be a development-oriented leader. Currently, our Nyamecheo Primary School water borehole is fully operational. 3 roads from Chirichiro, Ritumbe, Riamisiani, Rikendo, and Nyakwama, Riondieki are in pipeline projects which are budgeted and tendering has been advertised. Rikiaminyinga, Riamasase, Kira Road, Riakinanga, Friends Road, Nyamecheo TBC, Riagetutu TBC Road, Rianyega, Rianyachio Road, Keviego TBC, Gesera Road, Rikendo, Kegochi Bridge, completion of Nyamagwa Dispensary, ECD classes, Riangabi Primary, Rikendo Primary, Chirichiro Primary, Ibeno Mission Primary, construction of Nyantrago Market Latrines. Atanga Honorable Arika don't shout, but his projects shout to wananchi. Hence, amagendero tarigwa Kariogi Nebikoro. Oino mumenyi korwa sensemeri ye ward ye Ibeno berika koko kerobo koleri bwawo nabo igokukwanira chi project ekyo kwabeire koko ikiranike kere biro bite byatunyurire Mheshimiwa andagete oruingane ye muguchya so mwanchi omurigereria origereria kuringana na directors Yengangana to Gusii studio. Diarero, ecco che era Bama in te, guardi deni onde, ecco che ero molto potente. Ora si è carico, tu hai deni onde. Kabisa. Deni, no guardi deni, tu è chiaro che come visto roba semi con la roba. Mentre director spende no ni montevi Cheko wa mogo sika DCTV. Kina ndede na chiraji ya tiko kali ne division. Lakini kumala kole na deputy meeting. Watu anjire mpaka omwali gumarko. Onye kwenye Arika. Kabisa. Lakini yetanya Arika ne decision ma mekiri. Na kutogwa appreciate. Kinga kichiga mabere ne tu. Agreement ma kitiri. Parima ile Arika nanyi jabadia mbande mbaro unabona bana babo attachment kali bali bakuri ku DCTV konya bali bapocha kusoma aiga
kabisa yaji mara korega sengia iko my hamburger ameko nyari kana siko moja boga amwali mwaka kabisa lakini tanyari kana lero na ya veri tu kama bigani ya veri tukio mahali ase Ndizi kwa basembero na ndimbi ya mona soko bikona ne inoma yite kero studio kuguru sekere kusifu maskani aliyo kwa umeganda watu sekere sigenda tuikoreze aina maskani ya mwenye na bo toko pati na nyemo wanja kwa ofre ni kama bindi na kutokutumia njiri riende tasoko wasilia kabisa na wanjini mo kutumana bara kubara kite kumodi baya iko kwa sabira saya basiseni ande gente kenene kolengere linya kukiu part of the community culture basomye abantu baito no gutobikera ibintu nibiga ase kuwasilia nikiara matukama koro dunga bantu bagos tongie ryoki mara ryoki mwamanyanga gali tendagera yayi kusamangana salikini usimwe gujisimi usimwe gwa chikomi wa defense na korra bibi ko kolekanaria obile agai kabisa kando na inu studio na bande baba kobiri usabandi baba bokeli ekere ke omuntu atarabona Ndizi TV studio de yamoira igo kolidi yanga baka yagaraki baka yamoira Branda tena babo John Kibati ile manager kabisa ahako kwa hii anda kairana nande kairana nande agachanga patita ndizo jinda kola achanga ki nasaritia na babasere abantu batu moyo kabisa abake buna ino directors batu moyo bino yo ekogera no ino kumanyinga ya bantu baitunga usika tu ayo na maskani mani ande nengo sawani saya kubapuna usika lakini kwenye mwamea kile decision ndio wasukuma mano iko to wanchirana ekimawatera mambi ndiko maranchirana na kuna ndengoja tabenge request eri tunyare kanti kero kama committee richibundi gocha ne program lakini nande ko ta mwachinchi mind ko tanga ki ande tuanyego ile temporary etu akalete antonego kabisa iko na bantu bino kubakiranga mama nyamanyite ibageni na bange na ne bange tetubate no krinchi bika kabisa gotoko bwaterana tororengane na ne wakiranga mama waziri tubetseni iko sio lamba na tutagete asebodi no I think neye moya bo kurwa tu waziri asachire igo taringa yale gingi ya mwana kuweti lakini go twale nkole ringa ngangende Ibeno achite atebia tena mkoro kwa serikali taribu asikia mangana siasa development kabisa tukabori mangana yerapi ne school tumenterebiga aranchirana enkorerio wanchani na nini kolera bakenya gas president njaranga nisenye amakonye oweke ikorinaro cheketi tiyeke hivo ande nkosawa materna yanderete na intutugwatene ntosagirieta kyagera kirogekiga ichisemi twarairwe mwaka kwa Basongel na kewetono kabisa tugacha nonyi matiang na rengi kirege chisemi machau na rengi chisemi ogamba uchikirege chisemi
Igo president netuamine tia Amangana y'ekiseme. Abagusiaba N'abantu abangaini. n'abantu abangaini nande nkonyara bali Kabisa. igo bono ebandere igerese igo mheshimiwa muwaziri ito bandere yinyi watabia kapana twensi una bausi nande bono nayo tendeta bakoliga response na most senior professionals Kabisa. igo colegas tuagamba nerase Ibeno karano mwasiri umwero akatutebia tatagetigo etenechigari 100 aigogase eskuru ayo Kabisa. igo karalande economy asomerete hello ya igo encoreria orokia I think that even yo ya kana kitego bolia site tetanga mano imigo sino mwara toma tiko sinaro mwara igo Kabisa. igo ande ne loya na matama chiko na matinga kwa karanga kigete igo ngoma tenga ne era site kama sisi tu na Gusii todo gete na le president kutoira ni kirgeke ni como pongeza na kwa ngerera otukia usimotwe ekogera kubika trust se president nga education ganyerusyo na denyirani igo na sume mutu ngento turakore no kwa support bibido para garantamente bueno turismo na siasa aquí no solamente Gusii Kisii and Nyamira tubekam na ndi tuliva na Kenya ngima ikirwe kwa ile ni ya Kenya Kabisa. Okay, mbiyamona sana James Mayaka na radio ujumbe agakia kwa gendete kubuatia omoroberio. Kiagera twakorangiriga mwishimiwa nga kwa biru ibwengencho sana somorobeli wensa kia kwa biru ko gocha samatuka mange gotosegeta kumanyia umugusingi kegenta gukoreka na sorgongo rwa Gusii ntenga kiri kwa chete ukariga ni Dorcas kimuma nereto kumunyore mambia bona somorobeli wensa kiukaba gukumwariga ni beno metetali raisi orangeli umweshimiwa akamoyiga gasini ni unako na mashabiketa no yo sarikirake kigira mashabiki ya bona gotegera kabisa na korra listiri chikwaya chirikonye chi ukiniwa abarandi kajoro yakorandia abantu b'ikigosori abantu babari kabisa yani abantu bari banditerege bona rena batenga moyo itaere na tokunyara uitali ziti igoranye tereni yakega lakini ngenda because oya kali tuasie kama ya directors wa city kabisa no kurasi obviously kabisa bari amashabiki babiri bagotwara amaboli amange kolende ngani metinga nyasaye naroro nabe gakuigura ebisieri metinga goikabe kagotegerera ekiroro kya mashabiki nabo igo kyabarai nabakora imirimo bonsi bandizi TV kondo manchumuliria gwakirambia muno sana kwa biri ko gusangana intwe kutoka chagite gwikira bono igato ikire omwelio no gasemere konenga kwa biri gukwimenya amange wetera omwishimi wa Steve Arika korwa ase wodelie Ibeno yo bakawikira na se studio na bigo gusangana intwe amange mbye muno sana ochiase job maangi yo bakagotwali bakalia bene lyo gusanga no mugeni gweli tukulelero nabo igonya nchama Abigael yo bagakoeneke buna chibicha niliogi byabiri kugukira sole asinchire ya bene karibu tena sana mheshimiwa asante sana
Nubwansu Gusii.